Жаңа саат KG тартуулайт. Устаз Абдишүкүр Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууганым, устаздардын бирөөсү айтат, түрмелерге барып, ошо этте убактылуу камалып жаткан кылмышкерлерге дейт, вааз насаат кыламын дейт. Bir gün bir kameranın aldığına barasam, 23 yaştagы kıçırağan jigit belindeki kolundagы küçü var. 10 gülünden bir gülü emi açılgan jigit ayakla tüsem ыйлап oturat, buyaka ötsem. Meni bargan oşol jerde iştegen adamdan suradым deydi. Bunun kılmış emne? Jeke oturat. Bul Arap mamleketinde. Buga çıkkan hüküm ölüm cezası. Jakın arada buga ölüm cezası atkarıladı. Ne sebepten? Üylөнгөндөн кийин болгону 4 aydan keyin özünün ayalın öldürüp koydu. Kantip öldürdü? Kokusundan birdemen basıp kettibi? Urup kettibi? Jok. Mal soygondoy özünün ömür joldoşun soyup saldı deydi. Kantip? Жаш жигит болгону 4 ayda ayalın soyup saldı dep surasam deydi. Жакшынакай жашады deydi. Öte жакшы үлгүлүү үй бүлө эле deydi. Бирок ошо келинге бирөө ашык болуп жүргөнбү? Же бул жигиттин душманыбы билбейбиз дейт. Досторунан эле бирөөсү келип бир күн сен машинеңди алмаштырдың беле? Эмне болду? Эшигиң алдында башка светте машина турат го. Качан? Келинчегиң чыгып салып кетти. Башка светтеги машина эле. Жок, баягы эле эски машина элеби? Ким салып кетти? Bir gün kelip çekti. Ekinci başkası gelip emne maşineni aldırgansın, almaştırdın bile. Keçe kelinçeğin başka maşineden düştü o. Başkası alıp gitti o. 3-4 ay aytagandan keyin uruş bolup, şektenip ata-enesinin үйüne jönөtүp beriptir. Баягы buzuklar tiline küçüp jetpegen hayvan kayra kelip kaynatаңın үйünün aldı, dagı баягы maşine salıp ketти. Sen erjigitsin be? Namısың barбы? Баягы сөздөрдү коо бергенден keyin erkeksin bi, erjigitsin bi? Tünü barıp kaynatasının үйünde kelin soyup salıptır. Bu emneden? Kurdoomotton, bolbogon sözdön, bul da bizdin kolumda jok emes urmаттуу musulman bir toogan. Tamaşalaş başka kıl, bирок үй бүлө менен tamaşalaş bara керек. Бирөөдүн өмүр жолдошу менен бирөөдүн үй бүлөсүн бузбаш керек. Чыныгы имандуу адам bir чымчыктын да уясыга тийбеш керек.